लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बै गाज्रि कमेन्ट खालामग्राफोरनिसो जागोन आरो बिथांमोना आंखौ बिराद गाज्रि माने बाथ्रा बुंहरो आरो माने बिपिएफ दोलोखौ रायो आरो बिपिएफ दोलो जोबनायनि बाथ्रा बुङो आरो बे बिपिएफ दोलोआव माने आंल'सै जाहैदों आरो फैगोन समाव माने बिपिएफ दोलोआ जोबनो थांगासिनो दं जाहैदों। दा बिराद मिनिथावना लोगोफोर बेफोर बाथ्राफ्रा नङा होमब्ला? दा जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव मेलेम गैया आरो साननो रोङा बै बिथांमोन बायदियासो दिनै नैबे कमेन्ट्सफ्राव बेफोरबायदि बाथ्राखौ लिरनो हायो। माने बैफोर जाहैबाय मोसौ जातनि मोसौ साइसनि मानसिफोर आरो दा जेसेबांखि बुङा मानो माने बिथांमोनखौ सोलायहोनो हाया आरो माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। माने बर' जाथियानो जोबलांथों अब्लाबो बिथांमोना सोलायनाय नङा आरो बै कमेन्ट्स लिरग्राफ्रा। आरो गावसिनि बिमा बिफा गासिबो थैजोबबाबो माने गावनि जाथिया दंस' जाजोबबाबो बिथांमोनहा माने मा खालामगोन माने सोलायनाय नङा बिसिनि साननाय अबस्थाया। दा दिनैनि जे नुथाय बे नुथायफोरखौ नुयोब्ला बिथांमोना साननोसो रोंनांगौ नङा होमब्ला? जोंना बर' जाथिया खैफोद जामारबायलै, जोङो मोनसे गुबुन लामा लानांसिगोन बेफोरखौ साननोसो रोंनांगोन नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनखौ। दा बिथांमोना दिनै आंनो जे कमेन्ट्सफोरखौ हरो बै बिथांमोना जाहैबाय मोसौ जात माने मोसौ साइस माने खुनु सोलाय रोङा आरो माने खि जाग्रा मोसौआ माने खारखोमानानैबाबो खि जायो होननाय बायदि आरो सानसे समाव बिथांमोना जाय सरकारखौ हेफाजाब आरो मदद होबाय थादों सिदा बाथ्रा बिथांमोना ओरैबायदि फस्थायगोन आरो बे फस्थायनाया बिथांमोननि लाइफ जोबजासिम थागोन आरो जेरखम माब्लाबा बुहुले सुहुले माने हिन्जाव गदाय लानानै फस्थायनांनायफोर बायदि नङा होमब्ला? जाय फस्थायनाया जिउ जोबजासे थांफागोन आरो जाय फस्थायनायखौ मोनफिननाय नङा बे अबस्थायाबो बिथांमोननि थाखाय फैगोन आरो सानसे। दा दिनै बिपिएफआ जोबालै बुन्दुमोन, बिपिएफआ जाबाय आथाल माने मा जादों माने रोदा सुनानै रज'नाय मोनसे बिराद गिदिर गेरेमसा बिफां। माने गोजौखौ दानस्लिमजोबबाबो मा जायो गोजौखौ हाफायबाबो माने गुदिनिफ्रायनो खिलिबाय थायो आरो ओरैबायदि अबस्था। दा नोंथांमोननि जेनाखि हानजा जेनाखि इउपिपिएल बै हानजायासो माने 2025 मायथाइनि उनाव माने जोबस्रांनो थांगासिनो दं। बे हले खाथां नोंथांमोननि जेनाखि हानजा बेफोरथ' जोङो ओरैबायदिसो नुयो बै फांसे बैग्रि बिफां बे बैग्रि बिफाङाव बे गोमो गोमो बेन्दों रज'आ होमबा बैग्रि बिफांनि सायावसो थानानै बिथांमोनहा आदार बानायो नङा होमबा? आदार बानायनानै जायो। दा थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननि सरकारखौ जों दिनै मा बुंनांगोन रुदुमला बिफां बायदि सरकारसो बुंनांगोन। बै मालायनि सायाव थांनानै थाग्रा सरकार आरो दिनै नोंथांमोना सरकारखौ सालायदों मालायनि सायावसो नङा होमबा लोगोफोर? दिनै बै बिफाङा माब्लाबा समाव जुदि गुलुङोब्ला साप'ज बै बिफांनि रुदुमलाया थैगोन ना थैया? थैगोन। अट'मेटिकेलि जोबलांगोन बियो सेवलांगोन। थिग बेबायदिनो दिनै मालायनि सायाव थानानै सरकार बानायनाय सरकारा माब्लाबाबो जिन्दगि लास्टिं जाया आरो जानायबो नङा आरो 2025 मायथाइयाव बिथांमोना अराय सम बे बिटिसिनिफ्राय जोब्बाय लोगोफोर। दा दिनै बिथांमोना बुजिया सोमजिया गोबां बाथ्रा बुंबालाय मा जानो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिसोरबायदि आदुवा बेफोरबायदि जाम्बा थानायखायनो दिनैनि दिनाव मा जादों जोंनि बर'आ एबा बर' हारिया खनफ्रोमबो बिथिङाव गोजौ लामायाव गाखोयो आरो ससेनि उनाव फासयनांनो गोनां जायो। नंगौना नङा? दिनै बिटिसिआव बेसेबांबा पावार दंमोन बे पावारा दिनै जोबनानै लासैनो गुबुन मोनसे फासयलांनाय पावारावसो दिनैहाय दंहैयो बर'आ। अब्ला नोंथांमोना सोरखौ मदद होबाय थागोन दिनैहाय? फाग्ला बे बिपिएफखौ जोबहोनो हायो नामा? बिपिएफआ माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। मोसौ साइसफोरसो नोंसोरो खि जाग्राफोरसो नङा होमब्ला? दा दिनै जुदि बिपिएफआ जुदि जोबनो थांगासिनो दंब्ला बै समनि बाथ्रा जेब्लानाखि बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै गोबां माने बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बिपिएफनि बिखायाव जोनानै थांदोंमोन नङा होमबा? मानाव गेदेत महिलारि सारनि बिखायाव नांला बे नांगाल पार्टिखौ होननानै बे नांगाल पार्टिजों जेबो जाला माने गोदान माने बिराद गिदिर सिमां सुजुनानै बिथांमोना सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएलआव थांदोंमोन आरो नङा होमबा? दा दिनैनि खेथ्रआव नायदो दिनै बै थांनाय बिथांमोनहा दिनै मानो
BPF हानजायाव गिदिं गिदा फैनानै जइन जाफैनो गोनां जाखो बेफोरखौ सिन्था खालाम आरो दिनै UPPL नि सापर्टार बिथांमोना दिनै मानो UPPL हानजाखौनो मानो दुखु मोननो गोनां जाखो मानो UPPL हानजाखौनो सामफ्रामबो गारनानै BPF हानजायाव मानो जइन जानो गोनां जाखो बिदिबा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामदो फैगोन समाव बबे हानजाया माने नैबे BTC निफ्राय जोबलांगोन बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां आरो दा दिनै आं मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो दं माने गाज्रि बुंनानै लाब गैया बिथांमोना हारिनि अलखदखौ जुदि नुबाय बैयाव थांखांनायनि उनाव हारिया खैफोद जाबाय नङा होमबा दा बै बुजिनानै गिदिंबोफिननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामगोन वेलकाम खालामगोन आरो दा नोंथांमोनाबो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनानै बेफोरबायदिनो गिदिं गिदा फैफिननो रोंनांसिगौ बन्धुमोन नाथाय आं बेखौनो सानो नोंथांमोन बायदि बे मोसौ साइसनि मानसि बे माब्लाबाबो सोलायनाय नङा जिहेतु नोंथांमोननि गियाना मोसौ गियान आरो सरकार যদি হোৱাৰ পিছত सरकार নোহোৱাৰ কথাই নাই বা सरकार হোৱাৰ পিছত এইটো কৰিম বুলি আমি চিন্তা কৰিলোঁ আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো কেৱল কৰিম নহয় আগত কৰিছিলে গতিকে 17 বছৰ ইয়াৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল কৰিম বুলি কোৱা যিমানবিলাক ৰিজলিউশ্যন আছে যিমানবিলাক প্ৰস্তাৱ আহিছে এই প্ৰস্তাৱসমূহত জড়িত হৈ আছে আমাৰ ফাৰ্মিঙৰ কথা চৰকাৰৰ হিমিটো আছে আমি জানো বৰ্তমান প্ৰমোদপুৰৰ ডাঙৰীয়াৰ নিজাববীয়া ঘৰৰ এটা পইচাও নাই আগমা মহোদয়ৰ দিনত সৰ্বমুঠ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন 261 লৈকে গৈছিলে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰেভিনিউ আহে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহে তাৰপিছত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহে আকৌ আমাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিঙৰ কথা প্ৰায় সমূলি সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছিলোঁ তেনেকুৱা সন্দিগ্ধমতে চৰকাৰৰ মনে হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ব BTC গঠন হোৱাৰ পিছত আমি ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনটো আমি দুগুণ উঠা হয় যিমান ৰিচোৰ্চেছ আছে we try our level best to take all the resources. গতিকে চাৰিটা বিজু পাঁচটা যদি বঢ়াই দিওঁ গতিকে এইটো এটা প্ৰধান আৰু প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনাৰ যি আহে প্ৰথমত আগতে সাধাৰণ নেতৃত্বত 3,000 crore এবাৰ আমি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যোৱাবাৰ দ্বিতীয় চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সৰ্বমুঠ খুব বেছি 900 crore তাকো মানে সময়মতে খৰচ কৰিব পৰা নাই খৰচ কৰিলে ইউচি দিব পৰা নাই যে ক'ত খৰচ কৰা হৈছে গতিকে খৰচ কৰা হিচাপে দিলেহে আকৌ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে পইচা আহিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট থিং উড বি যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত যে আমি ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন কৰিম এইটো আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান লক্ষ্য গতিকে যিমানবিলাক 22টা যিবিলাক ৰিজলিউশ্যন আমি প্ৰস্তাৱ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলোঁ সেইবিলাক কাৰ্যত পৰিণত কৰিব লাগিলে টকা পইচা প্ৰয়োজন হয় গতিকে ৰেভিনিউশ্যন আছে গতিকে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি পেৰাচাইট যেতিয়া হৈ নাথাকোঁ দ্বিতীয় যেতিয়াকে কেৱল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ফাণ্ডিঙৰ পৰা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে নিৰ্ভৰকাৰী নকৰে যেনেকৈ এটা উদ্দেশ্য আছে যে কাউন্সিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবিলাকত কাউন্সিলাইজেশ্যন কৰা গ'লে আমি কাউন্সিল হিচাপে ফাণ্ডৰ পৰা যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বেছি ভাল হৈ যায় আদাৰৱাইজ যিবিলাক এছেট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমাক কেন্দ্ৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকে আমি দৰমহা পাব আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল প্ৰধান আৰু প্ৰথম উদ্দেশ্য এতিয়া হ'ল মূল বিষয়বস্তুলৈ যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ছাৰে মোক ক'ব দিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগতে অলপমান ফাণ্ড ড্ৰাইভ আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ এইটো হ'ল যে আমাৰ ডাটাবেছত নাই যে সৰ্বমুঠ প্ৰতিটো ব্লগত কিমানজন সদস্য আছে আমাৰ ডাটাবেছত সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে অহা নাই বাৰে বাৰে জিলা সমিতিবিলাকক অনুভৱ দিয়া স্বত্তেও সৰ্বমুঠ কিমানজন মেম্বাৰ আছে এইবিলাক আমাৰ পৰা অহা নাই ধৰি লওক 70টি উইন বা জিকিবলৈ হ'লে আমি 18,000 ভোট লাগিব অলপ কমাই পেলাই 15,000 ল'লোঁ
গতিকে 15,000 আমি মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ কৰিবই লাগিব আৰু সেই মেম্বাৰশ্বিপবিলাকৰ পৰা আমাৰ এক টকেন অফ এলিজেন্স পলিটিকেল বিহেভিয়াৰৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰ এটা চিন হিচাপে মৰম কৰা হিচাপে তাতে সভাপতি ডাঙৰীয়াই আমাৰ তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি স্পীকাৰ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ছাৰে নিজাববীয়াকৈ চব খৰচ কৰি আছে আমি জানো যে আজি বৃহৎ এটা আয়োজন আমি কোনেও ভবা নাই আগবাঢ়ি অহা নাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে যে ইমানটো খৰচৰ পৰা ফাণ্ডিংবিলাক আহিলে যিমান বিলিয়নাৰী হ'বলৈও বিলিয়নছ কিবা থাকে ধাৰ থাকে গতিকে কি ধৰণে আমি সহায় কৰিম আমিতো পাৰ্টিক ভাল পাওঁ আপোনালোকে চবেই ভাল পায় ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই গতিকে ভাল পোৱা এটা চিন হিচাপে আমি অলপমান আগবঢ়াওঁ যদি বা যথেষ্ট নহয় অলপমান ভাল পোৱাৰ এটা অৱদানটো আগবঢ়াওঁ গতিকে 40টা সমষ্টি আছে 40টা সমষ্টি ধৰি লওক 15,000 আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আছে অন এন এভাৰেজ 250 টকা আমি মেম্বাৰশ্বিপ হিচাপে যেনিবা কৰিলোঁ পাৰাবিলাকে 1,000 দিলে বা 1 লাখ দিলে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মিনিমাম 15,000 ইনটু 250 টকা কিমান হয় মোৰ যদি অংক যদি ভুল হোৱা নাই মই অংকত ইমান ভাল নাছিলোঁ যে 37 লাখ 50,000 হয় 37 লাখ 50,000 গতিকে এটা লগত 37 লাখ 50,000 ফাণ্ড জেনেৰেট হ'ব যদিবা সেইটো নট এনাফ কিন্তু কাম চলিবৰ কাৰণে হৈ যাব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যথেষ্ট মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই 250 টকা দিয়াবিলাকৰ একেবাৰে ভোট এছু একেলগে অৱদান আগবঢ়াইছে পাৰ্টিক নিজৰ বুলি ভাবিছে নিজৰ গাখীৰ ধন পামিবলৈ 250 টকা দিছে গতিকে 15,000 টকাটো এছু গতিকে তাৰপিছত 40টা সমষ্টি কিমান হ'ব 40 ইনটু 37.37 লাখ 50,000 ইনটু 40 কিমান হয় অলমষ্ট 10 crore হয়